Ua toi tofia foi le tamaitaʻi o he setisi o Nevaʻai e avea ma faatonusili po le CEO o le faalaputoputoga inisiua Samoa po le SLAC mo le isi tolu tausaga. Ua silia ma le 30 tausaga o tautua he seti totonu o le malo. Sa aʻoaʻoina o ia le kolisi o Samoa ma agaʻi atoi le University o le Pasifika i Souteifiti. O loo ia umia ina se tikeri su e tusi po le tausitusi ma le Bachelor of Arts in Management and Economics. E le ngatai lea, o loo ia umia fo itipilo ma tau pisinisi mai le University au Kilani. Na amatala na tautua le malo le faalapo tuptonga su e tusi po le tausitusi Samoa i le tasi iwa iwa tasi. O na suso oai lea o le faalapo tuptonga suavai mo le 20 tausanga. O le tausanga lua fe 20 na tofia i o ia e ave mfatonu sili o le faalapo tuptonga inisiua Samoa mo le 3 tausanga. Lea boto e tofia e na te tau aveina mo le isi 3 tausanga.